toekenning is graad 7. Die eerste plek, gemiddeld 94,4%, Christian Wilkins. Nummer 2, 93,9%, Simonay Schreiber. Drie, 93,8%, Simonay Kortens. Ifna Ferreira, 4de posisie. Vijfde plek wordt gedeeld. Dani Snijman. Simonay Raubenheimer. Samenstelling in de 7e plek, Chanel Grobler. Aldrik van der Berg. Op 9, Brittany Coetzee. Nummer 10, Jack Esterhuis. Dit is dokters, baie geluk. En baie dank vir julle harde werk.